Wa eba attention TV so enne fiada na pe na chese kroma ye dika a wo sonfo akwie ntwuwa matena madwam a mede esompa e de ba be so anase mede nsempa e ba be gu apon so a obenya bi ayeden ahwe na meka se NYK2 service for na esomase a mede sa dwumadie ebro NYK2 service almost services no omo ye niema bi te se aduane sam opa aduane extraordinary yeah where did you feel sa weekend bi opesa wo yire rest kakra ai ana utu kwa eja ukunum ho o ma ho ope fro ene niema bi stress nti wa wuntimi ye o from oba ko school pe shito a ebe chama no shito ni bebebre wa enche no masamba anywhere for no masa ye papa mom pa shito ni bi wa enche onya no mu ba kum yenu miensa pa na ehuro abede ni se puka tete o de yehwia eye friend well no mun service wo aduane fam aya po modern so aya na ehia kakra na se wo be free kitchen kakra na akaka obedience so kakra na wo be ka hwede a friend well 0548302985 na mun ni nsa wo so efa wo aduane sem e na obatampa travel and tour agency for express me say express wa going to some open and tentem quick Mr. Fred Obatampa omanama no egu scream na ni from na woni omundi nkomo sanya tie sanya openi bia no Mr. wo oni omundi nkomo Mr. Kokko krache a opesa wodo ba kwa abroche Mr. wo sika no mfa so be ba so wate Fred Obatampa na woni omu eni nkomo na wo mu pushi oba no enkoto abroche ma da chi mfa so be den ebe free maba na when na yakokumewu industry nim yemi aba kama wo fedua ai otumi so ye movie na ni so ohyepa otumi hu sutura na chese wasoma je nwa mi ka se mre bi ohu papa bi sutura na asomu ai na sini chiwa ohu ne sutura yemi aba na ya apia na nanse ayrawo sam kese pa ebetu yemi aba ya na chese oye ne ho hwia enyeye na wo hwe ma na odo a ewo ne ne banentem no ano odin ye pa wo hwe a oko WhatsApp oni ne bay te so mu dwi omo ho anka se ye short videos bia te se oni ne bay ya na te se ye bibia ntina ewuo no sebe ana se ka do fo nyina e ka ne ma me ankasa nti ye ka se super dia sister isu ye papa ma te se osan so ko ne nda so mbere bi ma okọ ya na te se akwala ne nda no kran so ye nse hu baby afa sister isu pu e trans ye ko hu baby a ne bay da na koma to ne yem na wenyira no se sebe wa kra akwale ye chie bi o de na kwhye we subi ni obata be bia wa be ye se ye sukra ye je esanhem ye sukra ye jaye den esanhem wa su nti edu hem ti e wo so jaina ohem ai wa su awie we na Ghana for se obi a obawu ye ncheye e na wo menge wo hu e wo ye social media say obi a obawu ye ncheye e na wo hye dem kakra e na obi a obawu ye ncheye e na wo ye say na Yaa Appiah say enti mi hu ana mi hu nka me ba no hu ana me ma ye nsie mi nka me ba no hu ana me nje na Yaa Appiah ni mu asem enka ma ye ngote no ade ma Ghana fo busia fo ma bro ma bre ma fe ma kasa many papa kwimena minidi osun areho de mo hu social media no de mo hu ne doso ne me name no aboto me that 12 o'clock mpa about 2 ekoba 3 na na mani ate time na me ba ne di free mu no na me te mpa so na ma yesi adwendwene wo how amane enipa bi mo abre me ho pa ansa ne metimi anya anu mpo kasa adofo bia bre me ho ansa na metimi aso camera mpo esi manim obi kra timi hu me madam fu bi wose na na se wu ni padua na esei wasori udua so bebre na mse anya hwe obi na to na nka obi wu enti baby akrofo bi di mefra bedru ha na se ani gie na eba no eye wate mumma minye free kakra ade edi akra na emada me post me videos a comment amanfo tro no kra che se eye adofo binumu de se me san ya back amanfo ani age amame adan na bi mu so ha me na obri ye boa ye video bi dia to me no eno na okan ye no na sese mpo de bro so
And now no Saturday, yeah. Obi a shada for US abasa opese maninje. Or the me faha, no the me sneha. Na me mako ai Domi Bridge. Me nkwa hompo da. Me nkwa hoda akwamu fie. Se me kohwe amamre me nkwa na mani nkwaje. Na mabana me beye video wie ya. I me Yaa Bridges. Me wie me video na me kwa sister bi hu me a. Hey sister. Ubey de abaya tintin gram se na etimi ewu sa akra de ne tintin nyina asew akra nso no ho ye fe ubey de no yo ba o de no se na menye video no wi a enka ma ntimi anye me re ho me ho ma da no men didi anwumre na no pa na didi na me de dai adai sister kumas ankra he ya so makwa airport side ho ekohia obi di ade me ba na ekwa ba ako afa mani so mi bisa my road grass ni be say sister na hey and then me hu na Yaa Appiah sister no ye film na ni bewu ye no what is also anu anya den na re hu sam say o ka say me bewu ye no emwa me ntimi road grass na koso afi wo bom say oh sister mo ma hwedo anie me cha kronfo aden sister kronfo bi abla me hu en na metim di camera nsi manimu eye enough is enough aden na Ghana fo bi no ti say nti de bia mi nsu ti menye wo mobo de ma famu no nyame nko ananim ene wo na be me enanim as say me pese me ji say me si me nsu biom because anya ma we ya me ye nyina no me ba na ama back enti me hu say me se me ni pedua no keke enti eye enye me nko ana me bewu obi ba nyini che na adoma obi ba nso andru na adoma enti se ma hye me ho den no na akwala na koso bi da ya ma nipa na be ka kire me nipa akwala no koso dan kra chese emuwa wa koso ne da ye mprenu de wi ame ba no wa hu se me bre wa hu se me nye okay ene nsem a na adoma aka no me sister na ka or frame me for ba me chen o kanda jafe I will see a chichiri me say eti na adoma na nkasa wakasa agire mi o osimi ntwa so na minya ahode hwe ni nuamoma no na adoma simi ngina waka nsem bebra kire me ha ye kwan de metimi aka na me de atodwe eti mesra mo fi na ko wuhia me enka na adoma asem bi minim se me ba wu na nye news nye me nkwa na me ye first na nyame ko anso na metwa to me da ase se ojebre etwen me Ghana for so aya sometimes Ghana for so ye due hu Ghana for ye nkofo asem ye de pa enti ye hu se sister ni ba wi ye oye bia ani oba time be ye bia oye wati osunye wona watete oba do sa age 17 years na we free ma sister we subi na me sure say na Yaa Appiah adofo na achiche na were ene nani kunu bi owale no na wa achiche na were so odo yewu oye dan ye be wa dan okọ etitwa bibia so na ye nto abrabo no so enu nti mpatro nti o medidi enu nti misro nti o menda nani wo social media bi mu ana na Yaa Appiah Mrs. Yaa Appiah misro ye ma ya po wate me a ekwentu wate misro nyame de ne kwa bi misro to abrabo no so Ghana for misro ma yenja ye nua be no nto na abrabo so na me ka say NWKT service wana eso ya sen ayede jumedi kama bro ena Obatampa travel and tour agency phone so eso masen ena Queen Varsity Foundation so eso masen a me de sa jumedi efro me da se na pe oje bre pa e de twa ekwentua me da